پناگه و پشتوان مسیحیان به هر دو مذهب کاتولیک و ارتودکس پیکولن شمدین آغا چوانی و چندایتی تولی هفدکت ده جیهانا مروایتی دا روشنبیریا پیگوژیان و مروف دوستی ده ناوا کرد و کردواری دا سنور آینی و نتوایتی تی پراندیه. محمد حاجی شمدین آغا لسالا 1874 جه دایک بویه. بابیوی حاجی آغا سروک عشیرتا سلیوانه یابو. اف مالباته خودی رولک جوان و جامیرانه بون دناوا جواک کردی دا. موالید 1874 رحمتی محمد شمدین آغا هر عین ریباز و فلسفه باب و باپیرت خو خدمتا خلکی باجر زاخو هر دم خو وقتی خوی ترخان کری. درێژاهیە مێژوی ڕۆلێکی سەرەکیت ڕیدانت وێ دەبەرێدا ئەنجامدانیش بەر هەندێژە ئەودا سەڵاتداریت بەرێژ هاتینە وێ دەبەرێدا سەڵاتداری کردی نەشیانە ڕۆلێ وێ بنامالێ پاشگۆ هەبێخنش بەر هەندێژە هەر سەردەمێ عوسمانیان دەبینن گەلێکی اعتیمادا سەرکردین بۆ پڕێڤەبرنا کاروبارên دەولەتێ و کاروبارên خەلکێ. محمد میناکا بابی خواه ادبیتا کسایتیک برچاو و کاریگر و خویندوار و روشنبیر ادهیت هل بجارتن وک ایکمین سروک باجروانیا زاخو. سال 1912 محمد آغا سردم دولت عثمانی سروک بلدیه زاخو بی شیا خدمتا وی دەبەری بکەن و خزمەتە خەڵکی وێ دەبەرێ بکەتەنە و چەندین بەڵگەژی سەرهەنگ و یا شیای خزمەتە پێشکەشکی وێ دەبەرێ بکەتان. پێترش چەندین جارە هاتیە هەلبژارتن وەکو سەرۆکی شارەوانیا زاخۆ. توی پۆستی داشیە خزمەتەکە باش بۆ وی باژێری بکێت. محمد خودی روشنبیریک بالا بو. اجبلی ازمان دایک هر ایک لازمانین ترکی و عربی و انگلیزی ادزانی. اف ایکه جی صدم بو که روشنبیریاوی گلک برفره ببید. قالك بثقافتك بلند هبيه ومطلع بسر اخبار العالم الخارجي يعني نصي في عباريه هاتيه قلت انت وتقارير هذا بجا رحمتي ثقافتك ومستواك روشنبيري قالك برز هبيه افيجي عكست كتن كو تصرفه ورفتارك بيتقال جواكي مجتمعي خلكي الزاخو بشكلك جواز به فأفسر كدت ما ظن مثلا جيان نجدة ديبينه هولدن زمان الخلق دي فير بمن وقت زمان وان تيجي هدي هزرا وان هزرو بيرت وان تيجي هتن فجبرن دج وقتي محمد آغا هزرو بيرت زمان ديزانين هزرو بيرت خلق دي جي تيجي هشتي كسات يك جدي وبهزو وربلند اتهات نياسين لوي دمي خلكي دفري اتقود محمد شمدين آسني اتحالينيت وك ميناك لسر رجديو زيركيو شاف نترسياوي. وقت الدولة العثمانية تيشناف برني محمد آغا رأسا اتصال قال انجليزا كر چونكي زاني قوتك عظيمة ونشد بران بريفان بسكنتن وبيش مثلا كافتت بندست انجليزا دم حول دا قوتها انجليزي بيخدت مصلحتها
ملت خدا فاف تگشتناوی اف دیربیناوی و اف تگشتناوی بواقعی ولی کرکو بریارت درست بتتن كنت مصلحة ملت كردة بتن رحمتي كسايتيا كاب حزبي لو ما او وصفاوي هات يكرني بفيت شندي يعني طبعا هذا وصفة مجازية بل دائما اوي تجارة مفهوم تنازل الدفوي نبي كو تنازلي بكتين بني حقيقية هردم او خو بمدافعش قضية خلكي خد زاني لو را النافي ما يبفي شكلي حتى افرو او دما عثمانلیا لسالا 1915 حتی 1916 جینوسایدا کریستیانا و ارمنان کری شمدین آغا رولک برچاو کاریگر هبو لهم بسکرناوان و کفریات رسک راستقینه لهم بزاخو گرتن فرصته كإنسان شاكية كي باشية كي بكت احتمال دجارة حياة مريضة تكرار نبت لو را اوي زاني بفرصتكو اوي باشية وشاكي يعني بكار بينت القلبة ملتي ديتري چونكو اصلا او فلسفة وبرانسيب ومبادئ رحمتي محمد شمدين غايل سرابي او قبول كرناي ديتري وفعلا يعني او بيك فيجيانا راستقينه القلوينه يعني يتمين في مبادئ هني والسرفا مبادئ اي رابي جاب دام رابي خو حمنا ومال خو باد كن يلا دام اربي داي مال خو باس وحيوانات بيت بدل باز بين جسي حادث كون بيداري وبيه باجي بشف محمد آغا الحسب بود صورة هاد نجمة مال نجمة حتى صحاري وسط گهشتکو رزگار کرنا جیانا انسانا گله گلک مصرا و او دی بتنا او دی بجه مزن کرنا انسان او دی انسان پاشا روج شانازیه پیکت اوش لانه جواکیش لانه سیاسی گله گلک بزحمت بی سردمی تو نوع تحدیه که بکه دولت یا عباده کریستیانات کتن یا وانش نافد بتن تو تحدیه سلطه حکمت بکه و تو خلقه که خدام بکه و تو فرار خدام بکه و خلقه کش مرنه تو رزگار بکه و تو جیانه که دیتر بده خلقه براوانی جکن وامد بردام بسرجه السلام عليكم جناب آقای. عليكم السلام ورحمة الله کرم که جناب آقای ولات ارمنستانه کنسته کمازن یاریدایی او جدا خازا هاتنا باجرید کنی کتو کرم که چه بیجی جناب آقای از ملت خواه کسوکار خواه بگند خواه ام حاضرن هر چیا پیدوی بد ام دی بواکن سرسر ما و سرچاوه ما بین امت خزمت کارت وانن اهال اوی جینوسایده رول محمد شمدین آغا دنگ و دانک زور درست کر به دابین کرنا همو هفکاریه که لمالو، عردو، باخو بیستانو، خارنو و خارنو، جلو برگو کارو کسابت بول قومایان اوی ابخوجی سرپرشتی اتکر اف دنگو باسه بزیترین دم گهاندنا پاپای پیوس 11 و واتیکان وکنا بیجانب سر بلندترین آست هاتنا سر خط و سپاسیا محمد آقای کرن اوجه شانازی بو همی گله کرد مال المال سه مال کال زاخو بین هم خدا پاس بین روش که ایوار درنگه خلام محمد آقا هاد نمام من گوته همو لازم محمد آقا اسلام التکی گوته این شبه این همی پک و مال خوابان کن باز و دوار و بین هرم بیداری امن آرامی با آنها پیدا کرد چونکه ممکن نیست انسان بشید بجید این الجو که مترسی دار دا یعنی و شعار بترسی بکتش کشتنی و خطری او دما اف خبر ادگهیت فاتیکان بریا مترانیا کلدان زاخو لریدانا اوی جینوسایده کو بسر کریستیان و ارمنان هاتیه بحث لهلوست محمد شمدین آغا ادگهیت برگوهن پاپای فاتیکانه و زور پی داغ بارد به مطرانية زاخو وكو هستك بربرسايتي ومسؤوليتي رابورتك تفصيلي السر دوري رحمتي محمد شمدين آغای سليفاني رفع كر بو فاتيكاني الوي سردمي بيوس 11 باباي فاتيكاني بي قالك دل خوشي وانا بي و
زاني بفركو رحمتي به تخلات كرن قول انجليز هات شون مطراني قلت ابكي فلان اخلاص كلا قلت والله محمد اغا ما اوينا هلا تشكتني زيك فرابط قهر بيجيب لا بينما رابي هذا اني تعرف القل محمد اغا كلا ويجاوي جنن قل قدي جتن محمد آقا وقتی گازید کتنا ملای زاخ و ملا احمدی و گازید کتت بیشت ور سر خطبه و دافعه که دینی آینی هلویسته که آینی جه وقت نابج ملای که آینی پشتوانی سلطه اداریت کتن الزاخ و پشتوانی سروک بلدیت کتن کو دین و اداره رو تکیلی ایک کرن خلک پتر قناعت بوانا چه بی کو گهاندن زیان بوان انسانا دیجی بنمایت آینه اسلامی لوی دمی پاپا پیوس یازده ناسناو سیارچاک به پلا پیوس اد بخشیتا محمد شمدین آغا به صدما سیارچاکی و قهرمانی و جامیری و مروف دوستیاوی همبر چینین جداین جواک کردی و کریستیان. البته اگر ام بچن برپرین میجوه کنه سعی کن روزنامه‌گریه بیانی ویسره مطابقت یا انگلیزان یسایی که گله که بخرا بحث کردات کن کرد کجا کن کرد خوین میجن کرد دولت عثمانی او کریارو او خرابیت کرین همی سر کرده هات بیان حساب کرنه فرسان حمیدیه وانش برنده افالوسته محمد آقای انجام ده اکید بیا سبب هنده کو رویا وان لینرینا وان بو کرده بیتن گوهارتنه و کو ساکن و ملتا که آشتی خوازو ملتا که حجیانت کتو مروفاتیت کتن 8 نوفمبر الأفصال شرف من بيمكو ما شيا أم قداسة بابا فرانسيس ببينين وهر عيني أو وسامة أو بري 6 صالة هاتيا يعني بخشين برحمتي بابير إمام محمد شمدين غما نشاوي كري الجل أو بلغو رسالة باباوية ويسردمي فخوشحالي وما مشيا أم نشابكين وأنجامت ويشندكو ديسا جاركا دي تري بابا فرانسيس ديارية كا بيشكشي من يكري كدرجة بيدانك أو ربازة أو فلسفة بيك فيجياني الكردستاني بوی آوایی هلوست محمد شمدین ادبیت چرای گش دناوا وجدانا مروایتیه دا شورشگیریو دلسوزیو مروف دوستی و پیگوژیان ریس لجداهیان لسالوختین گلی کرده دم رویدانک چید بتن هلویست مروفی دتوی و رویدان ده چه بتن میجو ده حکمی ده اینترنت سر وی هلویست مروفی کری الوی سردمی اگر خلقه که خرابی رفتار الگل و دیف سیاست حکمت چوبن و خلقه که بگناه شناف بربن محمد آقای دجی وان بیرو بو چونا بی دجی وی هزری بی گل هزرا جیان بی گل هزرا پیگ و جیان بی گل هزری بی همی انسان پیگ و بجین و افعالات تیرا حمیات کتن تيجهشتن واسطي تيجهشتن خلكي الويس سردمي بشيوي كي برطان في حقيقة يعني او مسائل تعصب ديني يعني جهشت بين مراحل جلكت مازن فلسفة رحمتي محمد شمدين غاي بدجي في شنديبي مبني بسر اساسي تسامحي وقبول كرناي ديتر ام لا تاكين هر دم ريز المروفاتيه قرتيا دفما مروف تشتكي جلكي جرنجا جوازينينا اگر ارمن بيت يان كريستيان بيت يان جهي بيت يان ازيدي بيت دفما او گرنگا کو اوه مروفه اف چند هنه پر و نهاتیه هر جدست سردم بابو کالید ما اف چنده هبویه و پیتویل سرما ام وی چند هنه نیشان نفشن پشتی خوشی بدهین و اوانا جی فیری وی چند هب که این که هیچ جداهیک ناف بینا مروفاندانینه او دما دولتا عراقی لسالا 1921 اتهید دامزراندن محمد آغا ادگل حجی رشید بگ برواری ادبنا نینرین کرد
لجواتا دامزراندنا دولتا عراقي ده همان دمدا محمد شمدين آغا باورية قول هبو به سربخوبونو دولتا كردي. الويس سردمي وكو هالبجارتن هاتنا كرني رحمتي محمد شمدين آغای سلیوانی اکمین کسبیل سر آستی بهدینا وكو نينري باجيري زاخو هاتا هالبجارتن وكو اندامي في جواتي كسايتي ديتير او بابيري مشلاي ديكيف رحمة خدي لحجي رشيد بقي برواري او جي اندام بي عيني همانوي جواتي. طبعا او جواتا رولكي اجار مظن هبيت يعني كو ام بيجين دامزراندنا مؤسسات دولة عراقية ني يا حديث پشتی کنگره قاهره هاتیه گیردانی سال 1921 بریتانیا بریار دا ملک فیصل میر فیصل ببتنا ملك عراقي و هاتا فرض كرنا سر عراقي جبرندج احتمال محمد آغا تيجهج بت خلاص يعني افدي بتنا باشا عراقي جبرند بشكداري كرت آهنگا دانانا ويدل روجا 23 1921 تا بشت بتر خدمات ملت خو بكت. محمد شمدين آغا سليفاني وك چراو هيوي و هيما جبو مروف دوستيو بيك وجيان لدس بيكا صدي بيستي سرهل دايو بيا نمونيك هري بلند. طبيعي او فلسفه او فكري يعني رحمتي محمد شمدين آغاي يلسر ويرابي بالسر مبادئ وبرانسيب اكيد يعني او تشتكي جواز بالوي سردمي لو رجع قد ترجبوا جناب بيجم كو اوي اعتماد كرجلك يعني ريكا كو اوي تشتي بيرو كتتناف خلقيده لو را افرو يبي يعني وكو فرهنجه كت جفاكي مدى حتى افرجي ام في تشندي وكو تشتكي مقدسه بيني نتناف مدى ورولي رحمتي محمد شمدين آغاي درس كرنا بي اكا يعني يا ساخلم اسلام اكراه ناكت كسا مجبور ناكت دينك ديتر نقطه کا دیتر جه کرد او توی هلوستی دهات بانا بصرمان کرنه و بانا بصرمان تابتا خالکا خراب بچاوه بصرمان حمیه ده کو از في قنجيل تتكن في سبيل تبي بسر مبدأ من لا مبدأ محمد آغاي او بمبدأ اسلام درز بي او ام دي حمي انسان پاريزن هر انسانك آزاد سر چه ديني به چونكه او آخفتنا خدای مازنه. محمد شمدين آغا وك فريشتكي لهات بو كسن لقومايو هجارو كم درامات بريا هفكاريو پالپشتيو پاراستناوان لزورداريو نداد پرواريه ادبيت مينا چرايكي لشبكا تاريك دا بو كسن لقوماي. تابلويك بي يعني حقيقي بو بيك فيجيانك تازه وجوان الفي باجيري نتنها مسيحي يعني كريستيان وارمن الفي باجيري جيين جهيج الفي باجيري جهابين بروفيسورك كتابي خدا يهود كردستان بروفيسور مردخاي زاكن اشارتك صريحه بدوري عائله شمدين غايدتن اف بنگاوا محمد آغا بو بيك فيجيان الفي دفري باوريا وي بيك فيجيان ولكن خلقه که دیجی چاول بی بکتن خلقه که دیجی بچاوه که نطر سعکتن هفه و چنده و بزورت بنمای درست یت آینی و یت کردواریه کو باوریه های همی انسان پیک و بشین اما چنک اما بشینی ملاکب دمه هوا خیر بابو قول مهات نکته آقا تو ملاکب دیمه هم ببن بسلمان بوما بانگ بتد قول محمد آقا که سکنی قلت جماعت هین تسلیمی منن تو کس نکار نیزی که هوا بد هندی فرمانه هینا با مسلمان هکه فرمان خلاص بی میشه پشت هنگی اینو بچای بوده نخوانه هر انسان که مازم بتن سرکرده که مازم بتن دوی باوری ده که چه کست من دستی بیده توشی ظلم و زورداریه نبتن هر گاوه کاشیا ظلم و زورداریه نه هیلتون و هیلت او نه انسانه که مازنه او نشیتن چه پیشکشی بشریت و مروفاتی و میجوی بکتن قالك سركردت عظيمة ترابي مينا الشيخ عبد السلام بارزاني كي يدوي جناب ملا مصطفى بارزاني ودريجة بيدان او ريبازة افرو جناب سروك مسعود بارزاني
همان دوري رابي كتكستو تأكيد السر برانسيب ومبادئ بيك فيجياني وتأكيد السر حقوق وما فتوانا. پاپای فاتیکان پیوس 11 24 تشرینا ایکه لسالا 1925 ناو شمدین آغا ات اخیتت ناوا تومارین فرمین پاپایتیه دا جلکین سیار چاکو ویساما بهاگران بو محمد شمدین فریدکت. افرو ازد بینم يعني بيويستا كو تعاملك ديل قلبي بابتي بيتكرني چونكو وجهه فخر شانازيه بهر كردك الهرجه كي بيتن. بابا شخصيتك معنوية مظنة عالم حميدة، نه شخصيك عادية، نه سروك ولاتك يا بيجن مليونا كاس ديفچونا بريار و تيجهن بابا يتكتن فوقتي آخفتنك باش يعني كريارك مظن نيت انجام دانه بابا شخصينايتنا سرخطي وبريارك يبدتن وبمخابنيفا او ميداليه نديت لی قدر ریکندا ویساما پاپای فاتیکان بگهتا دست محمد شمدین آغا اجبلکو شمدین به صدما بربونوا فروکه وان ده میانا گشتکی دا گیان خو لدست دد. پشتی به هلویست مروواتی محمد آغای پیشکش کری پاپاوی هات سرخطه و اف خلاته تا پیشکش کنو گلک پان خوش بی اف خلاته بگهتنه دست محمد آغای تا شانازیه پیب کتن بله مخابن 22/7/1924 توریدانه که کفتنا فروکه ده محمد آغای گیان خوش دسته او دما خبر مرنا محمد شمدین ادگهتا پاپای فاتیکان راستو خو بروسکا سرخوشی آراستی مالباتا شمدین آغا دکت ادبیجه خسارتک مزن گهشتمه. خبر وفاة رحمتي محمد شمدين آغای سلیوانی ادگهیتن بو فاتیکانی پاپای فاتیکانی پیوس 11 مرسومه که دیترید هنیرتن بو عائله ما كو رحمتي حاجي آغا كري محمد آغاي مزن به تخلات كيرين بعيني ويوي سامي وكو رزقرتنك برنبري رولي في عائلي باراستنا همي برانسيب ومبادئ بيك فيجيان الفي ولاتي. هەڵبەت ئەف خەبەرێ وەغارکردنا محەممەد ئاغای وەژن gelek نەخۆش بی بۆ پاپەویە چونکی وان حەز کرد پەرەکە پەیوەندیە پێست نابێرە هەردوو لایەنەدا دروست بتون ئەکیت هەگەر ئەف ژیانە هەنێ چێکێ درێژتر باە تا ئەف پەیوەندیە کەڤێتت قۆنەغەکانی تردا و احتیمالە پترت بە ژێوەندیە ملەتی داهات بە کارینانێ فاتیکان چاوێکی gelek مازن سەحکرە محەممەد ئاغای و vê پەیوەندیە دروستگیری و ئەو هەڵویستێ مرۆڤاتی ئەvê هاتیە ئەنجام دامنێ بەر هەندێ نەڤە مرنا محەممەد ئاغای ئەف پەیوەندیە بهێتنە مرنێ و شناو برنێ ji ber hêndê ev xelata dubare tête hinartin hep nivîsareka resmî ji papewiyê bo kurê Mihemed Axa ew ji Hacî Axa ku mebes jî ew e ev peywendiya henê berdewam bitin û ev peywendiya he dumahîk bûne bitin û pitir kar bikin serkarên mirovayetî. کار و کریارên شەمدین سلێڤانەی لە دابینکردنا پەناگەه و ڕزق و ڕۆزی ji bo ئەرمەن و کریستیانان parastina cihiyan deng vedanek mezin di navendên nêvdewletiyên wî çaxî da heta niha jî durust kiriye. حقيقة زاخوية بيا تابلوكي جوان وبيك فيجياني مسيحي لنا يزيدي لنا عربي لجين أوي بيا كالتور وثقافتك بهمي خلقي بابين موكي مني شنجي ولا حاجة مريم بيت إمارات تو مالا شمدين آغا
أنا جامعي يا ويكي كتينا كريا أو الرحمة خلاص كان وإذا ما مشاو بيجن هو